Zriki me tundi zriki kigiwi Daya daya lagama shundi me pritina Amir Izzatullah Sharif Awai Lala yastaga me qarata na pritina Talang khairat akhlaq nazar shawai Janana walidi दुनिया की तन्हा कामा बदल रहमत बदल बीमारियां वाई दिल वालों होते पर तख्त चेगी कामा तपन नश्तुन की दिल ज़ौरे गवाई यारा काके गिर तारा शव बमरामा Beturas pajanan rakyat suai Kumpi surat terbewang habla dibaluna Surah bibis tayatuna Yarau rakrana khubuna Izzatullah Sharifah mersab Surah Sahdas taghamuna Izzatullah Sharifah mersab Surah Sahdas taghamuna Surah Sahdas taghamuna Surah bibis tayatuna Yarau rakrana khubuna Izzatullah Sharifah mersab Surah Sahdas taghamuna Izzatullah Sharifah mersab Surah Sahdas taghamuna Surah Sahdas taghamuna Zargiya urwak nilam bashiwai Distatullah seperserash pitirawama Narai-narai paran warigiwai Mata janal gamunal khubdun prikdina Syahid Izzatullah Sharif Awai Stabil tanah berselera kali perharona Sagungan terpesel kikik dembay Nakaran Kristapu ansur kararawama Remi surai vinitri sasiwai Lamte janan terpergi warasawama Remi lamba-lamba syukhdayawai Di janan sakta judai tamal basyama Surah bibis tayatuna Yarau rakrana khubuna Izzatullah Sharifah mersab Surah Sahdas taghamuna Izzatullah Sharifah mersab Surah Sahdas taghamuna Surah Sahdas taghamuna Surah bibis tayatuna Yarau rakrana khubuna Izzatullah Sharifah mersab Surah Sahdas taghamuna Izzatullah Sharifah mersab Surah Sahdas taghamuna Surah Sahdas taghamuna Jiti wakal mazar terasawai Tadi dan nabi pusal kuter kurasama Margiya dasi subdi walawai Pecacah kule berzamang akhir faluna Dan syahadat di mubarak syawai Ghazi janana parmiti uruna Taksri guluna mera wadiwai Desane marpakhal bazari talawama Mad wujud sabi janana wai Baghlata mein zindagi purushuna Mulkat khush dil dar pasi jadiwai Ye janan mein tanha par dunya kruna Mulkat khush dil dar manawai Lade paku matar pasi jadakawama Surah bibis tayatuna Yarau rakrana khubuna Izzatullah Sharifah mersab Surah Sahdas taghamuna Izzatullah Sharifah mersab Surah Sahdas taghamuna Surah Sahdas taghamuna Surah bibis tayatuna Yarau rakrana khubuna
عزتنا الشريفة مرسل صبر سخدست غمونا عزتنا الشريفة مرسل صبر سخدست غمونا جدائی دا اشنا ستا جدائی ستا جدائی دا اشنا ستا جدائی دا دی رنگین زمزمې د پاره شاعري کړې په ډېره مینه مسؤل ورور منقاد خوشدل د رابطې نمبر 090500925 د نوي او جدیدو نظمونو اورېدو لپاره د حقمل نظري یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د رابطې نمبر په یاد ولرئ 090 3 4 9